me pacho me na ya na me wo fa ma me beji ska wo ho no. Last time me beji ska wo me wo fa. Na wo se friend say me na beji ska biem e wo ho. Me ma me yale am e de na koto hospital enye easy. And what from say say me meji $100 e wo ho no the best send wo. $100. $100. On sending Miss Kebia so. Was one sending us about the best and or adwumam why busy in Tinka pon no what they are sending. One quite na me kasa of phone so. To the wada Roma. Why mommy yale ye mammy yale dear. O dem me ba why. Me patcho ma me twen. Why? One no enra nyina ho adene sesi a wo se me yale. Hey, girl. Next time you go trust me. Get you made dinner. Lie. I mean, you are assembling no friend me about beijing. Sir. Na ko se me kwa adwuma but asem no kra bom pisa na ntimi ankwa adwuma Asem brain. Why be page adwuma bi odi abedi me no Wo bi atumi adi adwuma. Odi adwuma di me Oba me anka se me fie so na di bedi mi o Obi adi menti ase bomu kire me menti ase menti nyoma bi ase ne wo fa de bia me na ne wo fa diskesi me so ne makoyi no aba abaji Nti we anopai me wo fie be 10:30 ni mu me pie free there ma ana me hu so obi approach me or ye call obedru manim so no ne no fa kasa ai medru ho me ba abaji ska no ama me yare me de kwhye no hospital Nti me mistake am ye ne say o ka kire me say no wo fa se ombra me meji $100 no $100 menti ase na se o kan kosi say o sa ma me ka sem wie o sa me ho hyehye me lasa no se o say no fa salon ho amu ne manyina asa ka me kwose sande afele salon no Nti sisi sika na ye den sika na o ye den sa manim e na o ye call ni say ne ma me yare nti no wo fa say ne ma me yare adanye bi o ye doctor na o kwa kwhwe menti ase de bia asem ne se de bia me e na no wo fa sande sika me so na me makoyi na me de wa ba beje free me ho nti obeja manim na o ye call se ne wo fa e na asem ni me say ye nokre me so suma friend wo fa na verify say bia wo fa asena ba me ho say wo si won beje $100 e na me borrow dem na me koyi sika na me de bra brancy ama na se wa bra no ama wa twewadi o sa okoye no e ho ana e dey be 5 minutes am say there be asem we dey mu awrem cause anytime bia obeba beji sika wo me ho bia na wo fa ne ma me ya aware ne wo fa so send me sika bia say bia ne wo fa so beba beji $100 enemle mo sika ye deden de wo twe cry and twen enti me friend wo fa no na no wo fa ne si on so man no wo me ho enti people say no fa say so be send this kana ma me anase so si onim kwan kra o de beji sika enti me ekwan bia so me meye agi me sika na wo se meji be makata chie na tumi borrow afia say beji $100 ama osa she wo pe e na meji wudi wo pe na menim so betimi aye sad we ya mama cause menim say kids be agu nsem wo betimi aye adwuma ne simple amame osa Mr. Watson wa me na me sanke ska we why meji wudi menim say wo betimi aye adwuma ne simple ama say me awon kwakoye madam fo Rekope. Enye wo pan cameo sadie me involve me ho enrasem we say Mr. Ena so far as your be man nko ade me ntwe ma ne nya de efa ska we say ndi wo be ma wo nya adwuma mpeska fan tu botom obesika ono abra ode ye ne bibi no no abra no na beji ska no on wo ye madam fu me di atu me ho se me ya ma don't worry o to saying be ma ne to saying na me dina ka me ho kra owa eje woni sim e na oba yen so no shatade orange top orange
top orange. Top orange. Owa. Ejire woni sim. Intimi ko na me kohwehwe be ma owa. Ejire da ne sim. A wo sha atade orange. Into one show orange a wo de hwe nani. Wuni how. Ama meye adwuma na ma. Meye adwuma na ma. Na wo ni perfume bi say wo ba be brand obi agi ni sika di sa na ye ade. Wuni how. Ode meba. Ode meba. Me nsem bi say no me ntina me na so crowd de meba. Ode me to so na ma sorry o. Ye. Se nko bi enya adamfo te se wa nka wiase nko bi ani hawo. Me das wate abaya.